सरकने के जोहदा करें बलूचिस्तान हर दमक वती तारीखी हवाला चारक भी समाजी हवाला चारक भी वो जदाएँ अर्जिश थे हैसियती दारी तो हमें बड़ा मंद या किसाब तहसीलें तुम पे और पता डिस्ट्रिक्ट के चाहें तो आइए हम जहद तो अर्जिश वती जगह अहम है जबकि ईरान सीम सरागो आइए नज़दीकी और दुहमी तारीखी अंदो जगह सिमी मज़ना में शख्सियत मुल्ला फाजिल हंद मुल्ला कासम हन वती शख्सियत पदा एक बीबी जुबैदा जलाल क्या ये सियादी अमूद हैं लेकिन मजना में शख्सियत आनी ताल्लुक महमूद होता तो शब्दरा ये वाला मंदे बाबता मा ये समाजी सियासी और जावरल बाबता गप जने चमंदा दो सियादी दारों के दो शख्सियत गुमा साड़ियन अहम समाजी और सियासी और इल्मी कारा वारंगो में अवली मेहमान तो वाजा साहबदाद रंद वजह वशत के मराकशा तबे जोड़े फिर वशत ठीक ठाक साहबदाद रंद वत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन बुता और मान ग्रामर स्कूल क्या बुता एक प्राइवेट स्कूल बुता और हम ये ख्वाहिशी बुता के मंदे मालूमा एजुकेशन दिया को तालीम दिया के वास्ता और पदा भी सियासी और समाजी कारा हों वारेंगो तो लाजम मंदे ये सियादी हमूद आए तो लाजम मंदे जावर आला सही माना सरपत भी तुम आइए चीज जानक लौटे तो हमें बड़ा देखे में शख्सियत है कि हम इल्मी वाला ताल्लुकदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बुता एडिशनल डिप्टी और हनु हम तालीमी पेड़ा कारखाना गाएं वाजा उतिकान वशत के मराक वाशनाम बात है वजह वजह उतिकान हम समाजी वाला हो तारीखी हम वो आगदारी तो मई बाबत तमा गेशी जोस करें बिंदा तो वजह सब तीन में करो कि मन साब तहसील तुम पे तो आइए समाजी वाला मुआशरती वाला तुम्हें शरबदारान रत्न सरपदी बिदे के चोने और जिंद मल्लुक वाजे न गाएं जी मंद जो बॉर्डरी इलाका है मंदे मखलूक के माशी अवाला बेचारे आशिक को ईरान ताल्लुक कि मच्छी नहीं बल्कि सदन साल पेश जरिया माश मखलूक में बॉर्डर बुता और वर्गी चीज़ बेबा या के आधे के ज़रूरत इंसानी और गिश्ते चे ईराना चे फराम करने के बुता अच्छा माने मुकतात के बॉर्डर जो सख्ती न बुता बॉर्डर सरा जी बल एक वक्त अंचे मुता के मंद कारोबारी हवाले चाहे दोस्ते डिस्ट्रिक्ट बेबा बलूचिस्तान है शायद उदा कारोबार गिश्तर बुता जी जी और कस्टम रेवेन्यू चा तफ्ताना गिश्तर बुता अमित चो कारोबार बुता लेकिन दई आश्ते दई साल बीते के मन तकरीबन कंडराते जी उदा बॉर्डर जैन बांधे को बॉर्डर सरा कारोबार चलब हो गए और बाज मर्दों के आन गुंजाइश बुता वो 14 माइग्रेट है कुछ जी तौर बता शुदा गए कोयट आया है कराची जी वो माशी हालत इंतहाई खराब है मंद मर्दों ने बच्चे दिगे जरिए माशुदा नेस्ते वो मिल फैक्ट्री ने एग्रीकल्चर ने बॉर्डर के बंद बीते माशिया वाला मखलूक पुश्ता कभी जी 10 साल तो का मंद सक पुश्ता शुदा माशिया वाला जी मखलूक के जरिए माश इंतहाई बेगुश के अंचे मर्दों मस्ते के शायद आना दो टेमा नाना वर्ग नरसी गरीब है मर्दों ने ये मंदे माशी सूरत है मात्रा गेशे जो उसका अगर समाजी वाला तो गप्पा जने समाजी चुने हालत सोल मतलब दुजी और डूंगी लाजम गरीबी बाज चीज पता फरमाई एजुकेशन वाला चुने सूरत हाल तो गरीबी और डोंगी ईशान मामला बचा के हर माशरे ये तो का कि गुर्बत भी लाजम कहाँ ओदा खराबी काया दुजियम भी डकैती भी और जोरा की भी ये दरो चीज आवारा माइशत हर जगह की भी हर मुल्क की भी ओदा माइशत के खराबी भी थे ये चीज ओदा रोजों करना आज जो मतलब गेशन जुस्त पुरस करें शरबदरा मंदे वाला गप मजलिस बो गए तो आज साबदाद होती तजुर्बा होती जान ता मारा सब पर दे गए
تو ما آگے سے سرپدی دار لوٹیں واجہ ہوتی صاحب تاریخی حوالہ کے پرچ کے تئی اوب واہگ ہم تاریخ آستیں گو تو مند تاریخی اگر لگتے ہیں چیز مارا سرپدی دے اور کوہنے اگر ہن دستا تو یہ بابت میں شربداران سرپدی دیں سر مند واج صاحب زیادہ تقریباً زیادہ تر سرپدی دا معاشی و اقتصادی یہ حوالہ ہے بلے لاتی انچی جاگا پوائنٹ ہستاں کہ آیا تاریخی حیثیت حاصل ہیں جی یا کسی کے آلی ڈگار وقتی کولوا اڑی وہ چاکر سہا کا پدائی مائگریشن کنا آلی روز سراوانا ایرانی بلوچستانا جی وہ دا نندہ جائے نام زیارت ہیں کون سا دیے گپے ہیں اندازن یہ تقریباً حمل جیند 66 سال ہاں 5 بھی کرنے اڑا 5 بھی کرنا نا پھر سے سہا کا چاکر سہا کا حمل گوما دعویٰ کتا نا جی گوڑا یہ وہ دا نندہ بلائیں قبرستانی وہ دا ہستے وہ دا وبائی کپی رند گیشتے میرا 2 برات پشت کپی جیند جلاب یہ لڈا کہاں مندہ جی آ جگہ کا نندہ آ جگہ کشن ترادان ہو آ زمانہ کا کیچ حاکم ملک بیتگا مردم کشن گیچ کی ملک کیچ گرتا یہ بلائیں ہسٹری اگر مجھے بیارا ہے یکی پروگرام پورا نبی کہ آلی ڈگار پرچی ہم جاگہ ہستے ہیں ہم ہاند ہستے ہیں ہم تاریخ کے گونڈگری ہے بکا احمدآباد کا نشتگا آئی ران ہم سے گوڑا دعوائی بیتا مندشانی کو رندن درمیانا للہ باسا کا زمانہ کا مندش بیتا کو مند حاکم بیتا بلے وادی کہ رند کہاں ادھا نندہ تی چیا ترادا نا آو تی رئیتا گوشی للہ باسا کہ ہوش گوش بھی کہ رند آت کا مکشوی مایارا ہوش گوش مانا توزانے تو ہوش تریچ رندانی روت مچی و ہوشی ہم مچ واجہ گی ہمیں ہوشتر سارمان گوشا بور رہی لالے باس کا گوشتا ہوش گوش بھی نا دعوائی بھی دعوا کہ بھی گوڑا روان تو ملکان گورا توربتا جیاندو جلاب دو برات رند برار آئیے وڑی نوڑی ماننے نا چھتو پتا ہم سے کہاں لالے باس کا کشا وہ مندہ قبضے کنا نا تبلی آوازی جگستا مندہ تبلی آوازی جگستا مندہ مند روحانہ نگپتگا رندہ لالہ باسا نے کشتا جی اندر تو یک تاریخی شی پوش دریا کی سر مند سگ ابجت کا دیگه یک جاگہ یاستے مندہ پکنک پوائنٹی کشن تھی شہراز کون جاگہ ہے یہ مندہ ہیں شارتو کا جی ہو اسی اچھے قبلہی نیم کا جاگہ ہے کہنا تھی توکودان توکودان ہما جاگہ ہیں کہ وقتی دادشاہ ہے فیملی چھے ایرانہ قید ہمیں توکودان رسیدہ گرفتاری کنا فیملی ٹوٹل دوستا یدی گرفتار کنا تو ہم سے پتا ایران حوالے دیں نا اسی ہے لمبائی کہانی کہ مردم ہائی کورٹر روان جمعہ خان روت ہائی کورٹر وات سید زوشا اشمی و زمانہ کراچی ہے با ریڈیو یہ غالباً ہما 57 یا 8 ہما دور کس رہے 58 کچھ نہیں بھی نا دادشاہ یہ جاگہ ہستے شیسرہ کار کرنا مرد خود کا اور اسی اچھا علاوہ اشیں کہ چونکہ صاحبزہ صاحب ہوا کہ بالکل بارڈر ہوتا چاہے 18 کلومیٹر ہے سک نزدیک ہیں مند مردم صرف چاول پاکستانی ہو رہا باقی دروائیں چیز ہم ہوتا چکے تھے بعض جو مطلب گیشیں جو سپورٹس کریں جی شرف دارم گپ مجلس بوگائیں لازم بلوچستان ہر ہندے وتی ایک جدائیں ارزش تھی جدائیں سماجی معاشرہ یہ زند گوازن کے رہبند اصول ہم جدا ہم رہبند کے بارڈر ہیں اور دنیا بارڈر کے ایریا نندوں کے یا سیمسرا نندوں کے محلوں کے روزگار معاش ضرور ایکسپورٹ امپورٹ ہیں سامان برگ وارگ ہیں تو لازمی باتیں یہ وڑے جاگانی بندش کرنے کی صنعت صنعت کاری نہیں ملک تھا دیکھے کارجہ نیست ہیں روزگار وسیلہ اور پبلک ملازمت نہیں تو لازم یک کے ذریعے ہمیشہ باتیں یہ بارڈر ہریا ہے تو کا یہ بڑی آسودگی برسی کہ ایدے سامان کے آودر ہوتے ہیں آودہ شانی واسطہ یہ ایک قسم روزگار ایک اہم ہے اور یک کے وسیلے ہیں تو یہ بات بھائی سرکار نے مگا توجہ دیا گیا علامہ ضرورت ہستے جی وجہ صاحب انچو کہ تو مند گرامر اسکول کے جوڑ کو تھا وہ تو ضرور طرح ایک فیکری ہم بتا کہ مند مردمہ ایجوکیشن دیا اور منی اللہ سرکاری وتی ادارہ آستہ بلے تا یہ جذبہ سطح کر سی ہو تو یہ اسکول کے بچ کو پدا بند کرنے کے سبب چیا اور پچ کرنے کے تھی ہما ویژن چیا میں شرف درہ سب دیں ہمیں سر پچ کرنے کے بنیادی وجہ ایشا کہ من لوٹے کہ مند مخلوق کاران یک نسل کم از کم کامیاب بے ایجوکیشن ہے نہیں مگا بے بارے جی جی
بیسیکلی منی نیت کمرشل نیا ٹھیک ہے اور تک ماں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ نسل یا ایجوکیشن نہیں مگا بیوارے کم از کم میں سوسائٹی تو کہ ایک بلا تبدیلی ہے کہتے ہیں. کون سالہ تو ایشی بندات 2001 کا اور اما ٹیما ماں اسکولا ماں تقریباً 1 کروڑ منخلا 20 لاکھ روپیہ خرچ کو تگائشی سیٹ اپ سے وتی خان صاحب اودیتا کا ایک ونڈو مدوانا کا بتگا اور انگلش میڈیم اسکولیا آئی تو کا کمپیوٹر لیب سائنس لیب اور درست سے فیسلٹیز کی یک مزن شہری تو کا موجودہ درست ما اودا پرووائڈ کو تھا اور ٹیچر ونی زیادہ تر کراچی تھا اور پنجاب ہے کلاس روم گھر میں گیا واسطہ ڈیزرٹ کولر میں جاتا گا ٹھیک ہے آفس و باقی لیب اے سی جاتا گا اور کوارٹر درستے ٹیچران واسطہ الگ یا کوارٹر ہے کہ آئی 2 کمرہ 2 بیڈ روم پلس 4 دیواری الگ اور کچن اینڈ باتھ روم. اس سلسلہ میں چلے پدا آپ پیریڈ آ کہ میں گنڈو سار بوتان کہ میٹرکا سے اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے بدام شار ایگزام کے بتگا میٹرک ہے میں گنڈو درف پاس بتگا یا کیا فیل نہ بتا شار مارکس سے گپتا مطلب پرائمری پہ ہائی اسکول بتا. جی ہاں معاملات خراب بتا میں ٹائم آ کہ بکتی جنگ بوت ادا ایک بلوچا یا بلائیں ریئیکشن ایک نتیجہ یہ بوت کہ لاتے ٹیچر درآمد تھا ٹیچر درآمد تھا اور لاتے ناصر پدے نہ کہ کل لاتے ناصر پدے نوجوان اشاعت کو دا ڈسٹربنس پیدا کو ہوائی فائرنگ ہے کو شچے باوجود ماوتی ٹیچر داشتا پتہ آخرات کا گیٹ ہے فائر کو نبچہ ہودا اسکول تو کا ایشانی ریزیڈنس عام ہودا ہے رائش اور پتہ ایک چمنے اسا مزہ نہیں ہے کہ ٹیچروں بیگان نشتا مدہ کرسی جاتا گان تو اوائی وارتا اور گاپیش جاتا وقت میں ہوتا نو آخر گیٹ ہے کہ فائر کو تگا بچارے کہ ٹیچرے کسی جناک بھی میں بدنامی ظاہری گاپے کہ ماں ورتی گا ہوتی گارنٹی ہے بلے انگتا ماں ریکویسٹ کو تھا ماں بیدارے تھا گوانڈو نے ایگزام اتاک ایگزام ختم بھی نشو بروے ایگزام کے ختم کو تھا گوڑا شین کے شما چھوٹی داتا ہے کہ دے مردوں شاید لاتی واش نہیں کہ ماں ایجوکیشن سرکار بکنے وہ دے ماں بورے ایجوکیشن یک نصر کامیاب بکنے انہیں لہذا یہ چھپا دوڑا میں اسکول جن بند کو بینچز ادھروں میں ڈونیٹ کتا لاتے گرز اسکولا مندا اور لاتے مندات بوائز اسکولا لیب سامان در منداتا بوائز اسکولا اور کمپیوٹر ہم منداتا بوائز اسکولا. بچے منا یہ سخت نواش لگے کہ ماں یک مثبت عملی شروع کتا وتی علاقے تو کا وہ اسی نتیجہ اشن کے بجائے کہ کارپوریٹ گوما بکنا الٹا ادا منی انسٹیٹیوشن کے خلاف ایکشن ضرور مانم ریئیکشن آتا میں یہ درست وائنڈ اپ کو تو یہ چیز داتا ہائی اسکول ڈونیٹ جوان جی شرف دارا لازم ویژن ہی جائے بت تھا کہ آئی لوٹ تھا کہ مند ایجوکیشن ہے بعد ویژن کامیاب سومن بتے ہیں بلتے وقت اسکول لازم بتا تو بعد ہمارے چیز کے پبلک آئیں عوام میں فائدہ آئیں تو آہانی حیلدار سکل میں پر ایجوکیشن پر سک اہم ہے کہ ایجوکیشن ایک اہم سورس ہے کہ آئیے چھ بات تیسی ماجی شعور زان دروائن چیز چھ مائیے چھ کہاں تو آئیے دیم روی علمیم تو یہ بابتا علمہ جیڑے کی ہمیں بڑا شرف دارہ مندے بابت مگب جنہیں ملا فاضل شاعری بھی کہ آئیے مطلب فلسفہ آئیے زانت آئیے بلائیں میسیج روحاں پلا آئیے بعضیں شاعری بلوچیا گوشتن و بطل ہم جوڑ بتگاں تو پدا ملا دور مزن نام شاعر پدا یہ کستر برات ملا قاسم شاعری پدا ان کا شعری اولہ واجہ بشیر احمدہ ہم آئیے شعری دفتر کار کو تھا باقی اشرفی ملا قاسم ہے ملا فاضل ہے ہم کتاب چھاپ بتا وہی اولہ
سید ہاشمیہ ہم ایک کتابی دیمات کا انشاءاللہ چکار تو ای بابت علامہ مارا چاری کی ہو ملا فاضل والا برل ہوتی ہے کہ ایک زبان آگوں یا ادب آگوں ایک تعلق کی ہستے ہیں پتہ مند بابت گب بھی وجہ تو عہدے صاحب تی ہم لفظانتا ہوں ایک تعلق کی ہستے ہیں تو ملا فاضل ملا قاسم شاعری بابت چیزی گب جائیں سر یہ تو گب جا کہ واجہ بشیر احمد اول و سیدہ بلے سیدہ ہر چکر ریسرچ کتا جو اس پوچھ کتا آیا تناوہ تک چاپ نہ کتا کتا نا ہوتی زندہ تو ماندہ کے بارے سیدہ چیچی کس نے آئی بارہ و جمع کتا کجا شہر ای بلوچانی مشہور تری شاعر ہیں چون ہے ای تقریباً فاضل وفات بیتا 1270 ہجریہ تو غالباً 175 سال پیسر وفات بیتا نا بڑا تو شاعری کی جمع بیتا یہ بنی اللہ فاضل شاعرانی پانچے کم نانا یہ صرف ہمشہ کہ پہلوانان سینے تو کا دفن بیتا واجہ بشیر احمد اور رند سید ظہور شاہ اور رند فقیر شاہ دا شنچتا جام پتا گا بلے یہ جاگہ گوشی کہ دنیا آلودگی تحقیق داری زہر مار نوش کا حلوہ یکی نیش دیگر 100,000 یا دیگے ہم شہری تو کو پیشن گوئی آبری تصور نبی تک یہ انہیں فوج لشکر فلان مردم بیوس وہاں کمزور وہاں یا صفائی کی دیمہ اور پاز لگوشتا کہے تھی یک روچی پمنی ہوشا کہ آکلی مردان گیران گوشا او چاب کو شامات بران ہوشا کہے دو زمزیلہ بیوتی کوشا وہ سر مزان جہلیں پاریں سر مزان نامی جہلیں چمیشا یعنی ایک دوری ہنچیں کہ شرطری مردم وغیرہ گوشا ہتھ کری جنا بندن تھی اور جو میچوڑا سارا جال کرو احتجاج نہ کرنا یہ پازل پیشن گوئی ہیں مرچی ہو معاشرہ میں بڑے میں معاشرہ مرچی بالکل ہمیں بڑا ہے یہ چونہ صحیح برات بیتا گا ایک مراد بیتا مراد کشک بیتا پتا پازلہ بیڑ ہم گفتا گزکنڈین گوشن جنگ بیتا نا صحیح میں قاسم بیتا قاسمہ ایک شعری ہے